he paga khaninga remake da namikli thingumri khagazang khimji khaishokai fulu chuithili na chinawi mikli kazang khimji khaishok mi khawai mithingri ke na thei Matthew kupikasang shini tuja phanga remake da achuri kamdaya pawbing Myanmar Leiret Ngalem Khangachon Khungbingna Assam Rifles Rikasa Khawale Makhamya Pongshokaira Myanmar Riley Paramilitary Force Kazang Pianaira Repay Katam Now Long Langtang Katam Now Long Ling Shikta NH202 Sakamata Odng Road Kwikaira Laikyangator, Archer the Tangkhul Express Ripau Wungramphi Ngalung in a Bami delay, Bauping may sign and Nangarumsa. Myanmar Leiret Ngalem Nikolay Kamjong Kuungshong, Assam Rifles Re Kasa Kavali Ninkamong, Kala Atumi Kaung Kava, Na Yarili Ning Jingri Majing Sak Lair. Paramilitary Force Jinakashok Zang, Bum Gachida Post Haida, Yari, Nathum Ngatuva Kasali Kahub Lair. Okrul wena baume bing na angaret kathalak le khlagachi yang khuyer baume bing zangli AR checkpoint raka makanda security force china scrutiny la khanghan kasa mermik high takewer okrul we baume team jina namli wangli kaka dread sanda kala choro Zingsho Pai Zangda Kuungata Taitele Assam Rifles Khalei Wisak Zu Maramli Khangachon Kasa Sambanga Ramnau Pingwi Kaung Kava Lui Kavali Eina Dangda Assam Rifles na Kahab later Khangachi Lengsa Kairaji Myanmar Shong Rot Kamarat La Khangarar Shokta Khalei Assam Rifles Sang Dalai Kachi Penaira Namli Hetman L Kating na Kahangati Shoda Operation Jili Assam Rifles Zangda Khalei Ramnau Bingnataya Assam Rifles na drone shijin permoshong bomb horkasang na Taira Chidale Shokta Khalei Hili Mamaya Kangai Kala Atumi Bamli Raikasa Maning Kachang na Kachi Pong Shokta Ramwi Chingri Kahaila Security Li Masadzing sa Kawai Authority Yang Sang Kame nga Kawair Hetman Wangli Ti Tuitung na Kahang Assam Rifles na Ram Jilining Kani na Zadung Zadva Sadale Ramwi Shinausan Gala Nau Shinau Bing Wuivang Ninga Creek Hetman Jina Pong Shoka Assam Rifles na Trukli Mi Makata Panga Shika Pungda Border Shong Tawara Ngazin Mi Mati Pangamang Han Kuung Takwida Mi Kate Chia Kokali Vahau Katra Maningaka Underground Border Shong Pung Kavala Kachikangahan Sai Ram Jili Chingri Kahai Ningjangda Assam Rifles De Takta Twing Sak Kangai Pongshoka R Kishing VA Namli na Kahang Ku Chuwe na Katiao Kawameda Assam Rifles na Structure Semair Kalachi Village Headman We Kamaya Mazang Lagasana Structure Jukushok Kawai Ramnau Pingna Hanga Ka Atumli Machit Masadzi Kawai Hanga Waji Akapchi wireless communication ga Amei Kapkui Kawai Kala Mataimana Ka Ramnau Ping Masadzi Ling Manaji Security Force Taraka Zata Khalei Kala Atumi Nathum Ngatada Kasa Asak Avat China Ramnau Ping Ching Saktale Atumi Kaung Kawaji Yang Laga Security Wuivang Maningla Porter Shong Rai Kasali Katom Kawai Leda Khalei Nada Paningaira Gachila Pongshoka rashungda border Bamni Juhoda Khalei Indian Security Force na Namli We Village Headman Maningaka Village Councils Bingli Rakhanghan maleilak rangaji Atumna direct cookie refugees came Vak Vazangawaji Relief came High Community Cookies Vipes Kalap Burmese Wing at the Haimia Ramnau Akar Shiman Hai Pagazataran Security Force Samgapangni Atumi permission Makwila Wuivang Gazat Kala Ngahanaji Myanmar border along the mission Wuivang Group Kani Jho Sangaira da Chila Hangaji Border Ji many po Maimida Chi Kibana Kiba Wuivang Hai Kamekala da Ramnau Bing na Kangahan Sai Kachang Yui Hapta Kareli Gangbat
zingsho pai choro ke ashang khulen aze ke wangli kala namli wi mi ping Myanmar porter ngalam shong mi shuman ka hai pha ka wali athumna than gzat funa mini pom nai khoida chi khong wok di civilian akha kala fuji satsia woji Leiret makan the road camera chok the layout gada mini pom je Assam Rifles na hai khamiga Burmese na ka katena khala mathemana ka ari hon richum now pi na khangachi leda kerng hongli hanshirai pagzat la porter bamni shike yuigzat homgzat masaling tur yarina ningchang richum now ping khaung khawali ka hab Maling sakla ram now ping ichichau ot kasali shake khod makhle ning changna da ka we as hungyo rahanga kukina apam khnili ngaror da khalehi unorganized force na hiran kha katha da pongsha pau atum ni kibana ngjon da khalei atum na khutlai ka juwe na sampang da khalei ka ji e rungsum na khanga han sai Myanmar leiret ling nai lak haud chishong thangchi the bomb khong walk shadalei kala athumia pamli Indian paramilitaries chuhogsang chungsang maman de khalei take khui ke asham khulen aze we as hungyo na hanga lam kilometers strata khani kuthumang ji aloyo aina namli alungli security force katei zangda Assam Rifles company khani chuho sangai de lechia refugees chungsang the local ram now being we machine matai ka hai kala border bamli militarization shock the khalei hina mi pok ping ni treat later lay ta ka we as hungyo na ning ka creek pongshoka Repay katam now long RKL Natan the NH202 shong cleanliness drive quicker. Okrul headquarters kala langtang matakwi shongfu National Highway 202 li RKL na langtang katam now long ling shik terkamateng pekar on ngarut chi kwikakana. Itumi apam makatarina pasali satsikapai la kamakawe environmental pollution ragi kachiwi sak ziji take kwikangsak ningrini cleanliness drive jimko kamena. Pekar jiling sunda apam jilik kamakao mahir kawai kalachuri Khangacha timlon kawangkhui kawai RKL Vice President na yarili khangakao sai Environment mathada ka hai kala terkamateng otsakli ningzang mi shaka langtena cleanliness drive jili shuru khuya atumi ot kasa jili JCB ako pickup truck khani mini truck zang da ot ngurun mapung phala kena ka khui sambanga Bombay na Katan United National Liberation Front UNLF we mi tumada matina Assam Rifles li hamsang kahai pau sampang dalay. Atum na Myanmar shong na Manipur gazang li hamgasang na ji. Officials bawat issued group chili PTF we shong na kungsung leda hishong yam kakalit le red pam li Assam Rifles na tukukui na ji. Insurgents being jina atumi kutlayin ng soda Assam Rifles li hamsang da atumni now da Manipur Police wipangni misangawa atumni Dengnobol District Shaibul border bamni tukukui na ji dambak shong pace kasa UNLFP achakum ngapay kachangwe na shakorali ceasefire agreement leiraira Pausam kapangati shuda zadraka haizimik show kani kutum malungli Myanmar vak UNLF na People's Defense Force PTF marlaki na ngakab ngoroka da raya PTF in Myanmar with military regime ngakunda kawai sakjang da ngarar da khalei zanga Infal West Takyal Kangbol with Mia Khale Amei na kakap shokta otsak chi UNLFK na claim sire aya kuptang tor zingum tumra leshram gumarchit we pay shong Amei teru kama zilaga primary health center PHC manga kumbong ni sambangaji gumarchit hi Takyal Kongbal we mina kala ali tarik makadashini ngaya zakmai makate mina awishim mena tuktui higher kasanaji Proscribe United National Liberation Front Korean Group UNLFK na claim kasave tio chanbauli Bibarel Angomja Group Chui spokesperson na kahang gumarchit na Manipuri pasale kasali kazang wuivang ali tandi kaminaji
Kumarchit hi transgender fashion designer naji itum na paningong bai sex straightly makamaya UNLF na sakchang the campaign sada makamushun otsak kasali mamaya mana kuchingawawar Zatra ka hai hapta lila Manipur sex straightly kamata yu od ngurut ka question awa ka witong ni group chin action queer now may ina ka kap ochot chi Manipur police na yang sangdalay Laishram Kumarchit we condition stepper sadalay the IT pau sambanga Tobol District Headquarters Li Khalei Public Health Engineering Department BHET we head office May chui the crore ka we o tri kup tire BHET we kacham building sotangaya pung trada ka makai shikali May na chui ta with fire service na pau shoka kala mahailak na misak zum shok mana office caretaker la masat la yam shok shapawa Kalasha Chile Executive Engineer, Assistant Engineer, Section Officer, Officials Katewi Ka, Rashungda Chuitawa. Major Kupokchi Electric Short Circuit Wayne, Kashok the Layer, the Ninkamong Layer. Pau Shakryo, the Tobol District Headquarters, we fire tenders Kanivayo, Kavakashung Taran, Building Gajamaji, Kachunga, Chuitahira Kasana. BHET head office make chui jili lupa 1.1 crore man ka to otur chui tai rakachi aya kup thang bao mishoka Jurajambur kala Kangbok district examination center matai mi kawai cookie MLAs bring na boer Manipur to short way na satse the Khale candidates bring na borikha tha kawai ram makan da kazatli shongza kapi kabamni lupa tarara tai kala athum guchunga lenin nganantap kahai shimkore na maramana da borikha apam athuming lemni ngorami kawai cookie MLAs bring jena boya Cookie MLAs Tarajin Maram Wuivang Union Health Secretary Apurva Chandra Likapi via Directorate of Health Service Government of Manipur and Notification Kashokati Shura Academic 2024 session with course ngatate the wuivang examination centers hi Imphal kala Guwahati Assam ni tamida makha tarik shatang langjin sahai leya Borikha bing GPSC nursing and paramedical course with common entrance examination ANM or GNM course kala MSc nursing course with entrance exam wuivang na Cookie made to short way na katam nautaraka security wuivang Imphal li high kami examination center li mabarar mara the MLAs bing jenahanga chitada Imphal li mavakapei wuivang Khongnai state li shoki gachili Amanda Haugada Katam now being we pay Carly, Bahapungsak Kawai, additional examination centers Kabok Sanaji. Disturbed area Li Kapan UPSC candidate being Li Kami, financial Khangachon Mataimi Kawai, Supreme Court in Manipur Shokali Jizimir. Tweeted Chikatam now being state Kanchok, Borikha Tagazatli Amangata, Tingrer Kawai Sakamenaji. Rita Delhi High Court li tamiere kasa orderly traveling and reimbursement facilities chi Imphal exam center li vakata yung wuivang mangna the special leave petition tasanga kala High Court na redmi hire kasa tangkali lupa tingka kamiji mangachang mana chiawo CGI TY Chandrajut Justice JP Bardiwala Gala Manoj Misrana Maramhi Yangsang Mida candidate Akali Tanka Wuivang Lupa Tinka Red Mikahaiji Matai Mida Lupa Tinka to Mikawai Chizamir Gala Khangachon Imphal Sandali Katana Bing Wuivang Mang Maningla Disturb Hill area Wena Kara candidate Saikorali Mipayro 3,000 per candidate per day is Mikshoku Tundang Wuivangna 2007 India-Bangladesh border fencing project lima kamushung shoka highway case li karod na tuidak tamida mi makada katumli convict sire special judge Larinjana na tuidak tamida prevention of corruption equia zingli mi bing juitung ni action barra chair hangda kalehi shorkar with compensation kwi kawai makamushung land pass LCS kasemi case na accused being a Chile Jakma Autonomous District Council, CATC, Revenue Officer Settlement Sakasa, Ranga Mohan Jakma Gala, CATC Chairman Sakasa, Social Kumar Jakma Lazanga. Atum namakamushung document Samguida, Lupa Lakchiko, Ting Makada Panga Shapanga Gada, Zaira Gasanaji,
convicting surveyors assistant gala CATC chairman we now lazangaji atum bill application na karot na mamia tura gala ngalang da patop sankawai tamir atumna tsaga hai dupa jila shorkarli takta hamni kawai chizamir accused kanili mutukwirang da ani witung ni arrest warrant shokar karot tuitak china ayin ni kishur gala corruption ni mazang kawai yarili paning khang sak ngasaya latluita chui kamdaya bawbing Myanmar Leiret Ngalem Khangachon Kuungbingna Assam Rifles Rikasa Kawale Makamia Pongshokaira Myanmar Riley Paramilitary Force Kazang Pianaira Repay Katam Now Long Langtang Katam Now Long Ling Shikta NH202 Sakamata Od Ngarod Kwikaira Achui bao hiling changair bao ngana da clean tum saikorali ringa pagla kamaya zimikshong sa ser